دم باش گهدارین هیجا از هندرین ابراهیم بولما ده پروگراما اتیکت ده مجارا میا ایرو لسر سردانا کسی نخوشه و پرسا مجارا میا ایرو اوه دوی مروف چه دمی بچه سردانا کسی نخوش بکی دوی مروف کسی نخوش را لسر چه با آخوی پیوست مروفش کسی نخوش را چه ببی امی با آخوین لسر مجارا خواه لینها امیل نیرینن هن کسان گهدار بکن دمس هرم جميع كنا خوش طبعا زي دمك صبح ده هرم ندم كشف از نكار من قالك مين جميجي ودمس هرم جميجي از جرا اشتغالين انه بي عاجز نبي وانه بي كيف بي وبرحنا كابكم وطبعا قالك مين جميع قمجة اوجع عاجز نبي واجتاز بمجرا از تشتكي بي انه دلي بي خوش بي وطبعا انه بقى تقول او كتابك جفيدك لانه هردم انه مين بيراوي دمام هارجم کسی که نخوش اولیم هو رأیای بخوازه ممکنیم هارجم و اگر هو شو جيب لهم هو انه بوقت كي مناسب دم هو هري دقنا انه مثلا جويرنا نباش به بلكي او مثلا وقتي نباش به او به وهو شو جيب لهم هو شيء جرا به هو جرا وضعي مثلا دوراي هو خوش كي مجر حنا كاب كي مجر كتابنا به بخوينش برا مجر جوادك خوش بكي دقنا انه جرى وضع من أبيتي به مهيئ بجرى إنساني نخوش هردم دویم هو وقتك مناسب ده هری جم چکو إنسانك نخوشه يعني وقتك مناسب هري جم إنه نت حالتك طنق ده بي بالعكس إنه وقتك مناسب بي مهورة بدي وبسطيني مهو استفادة زيارته خب كي جم هدية نخوش أس نيري ناخدت بينم إنه باقى قل كيفا نخوش كتيني شو كيفا مبيني كيفا يجي بيني وقتي إنساني نخوش دويم هو بحسا اشتغالية انه مثلا حديثة مو بيرافكي حديثة كأنه نسر نخوشي بيم هو بالعكس مو يجوي نخوشي درخي مو بتشكي هميش بيركي تشكو انساني نخوش هردم نخوشي خود فكري انه مو نخوز انه بيرم بحسن نخوشي يبكي انه مو يجوي نخوشي درخي مو حديثة كخوش بيرا بأخذي جبو موش جوي نخوشي درخي دما هرم جم يكي نخوش از وقتك مناسب ده هرم واز هرم جم از قالك ناطولم ساعتك نيف ساعات جو يعني وقت نيجي مو باهلي مو بس بيكون نخوش عاد زمان كار يزيد هرم وهري جمشي از موجره بيشتغلي بحيث انه نخوش خوش بيركي واجره دياري كي بم غوري زوقاوي تشتا او حاجه كي بيكون بيك خوش به گهدارین هیوی اف ام امینها بآخذن لسر مجارا خواه نباش مروف دما صبه زو یان دما نیورو یان ایواری درنگ بچه سردانا کسی نخوش بکی لیدوی دما اسر ده سردانا کسی نخوش بکی نباش مروف لسر تخت نخوش رونه وی عادز بکی جبر نئیشی نباش مروف زاروكن بچوك بخورة ببن جبر كو او زاروك گلكي قربالقي دكن نباش كو سردانا كسي نخوش گلكي دريج بي لدوي او دم كرت بي جبر كسي نخوش خرحت بكي وعادز نبي باشا كو مروف دمكي كرت ميني الجمية نخوش وزو بچي جبر ريبدي كسي دنجي سردانا ينخوش بكن
نباشە کۆ مرۆڤ لەبەر کەسێ نەخۆش بئاخivێ لەسەر تشتێن نەباش وەکی مرنێ لێ divê مرۆڤ بئاخivێ لەسەر تشتێن باش ji ber kesê nexweş kêfxweş bibe. Nebaşe ku mirov şîraniyê yan xwarinê ji derveyê nexweşxaneyê bînê jê nexweş re ji ber pê neêşe. Nebaşe ku mirov behsa êşên nexweş bike lê baş e ku mirov biaxivê li ser saxlemiyê ji ber morala kesê nexweş bilind bibe. Dema ku kesê nexweş razayî bê nebaş e mirov wî ji xew rake lê pêwîst e ku careka dî serdana wî bike. Diyarî baş e ku mirov ji kesê nexweş re gurzek gul bibe ji ber ku gul wateya wê ew e ku mirov saxlemiyê ji yê nexweş re dixwaze û ji bîr nekin guhdarên hêja ku diyariya giring pirtûk e ji ber ku kesê nexweş dema wî vale heye û baş e ku wê demê bi xwendina pirtûkekî derbas bike. Guhdarên hêja tiştên baş di serdana kesê nexweş de ev in. Baş e mirov ji carekî heta du caran serdana kesê nexweş bike. Divê dema serdanê kurt bê ne zêdeyî ribik saetê bê. Pêwîst e mirov gelekî neştexile û gurzek gulên ciwan yan pirtûkekî ji kesê nexweş re bibe. Guhdarên Hêvî FM yên hêja em gihan dawiya programa xwe heta mijareka din bimînin di xêr û xweşiyê de.